Ngenda gusuhuje kandi ngenda kuramukije aho uherereye hose, ndakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi n'ubundi wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel, uri inshuti yakadasohoka mu by'ukuri Imana iguhe umugisha. Nawe ukiri mushyashya n'ubwa mbere udukurikiranye cyangwa se usanzwe udukurikirana ariko wicecekeye, igihe kirageze ngo udukorere kuri subscribe button kubera yuko turi YouTube channel ya mbere muri iki gihugu mu by'ukuri yamaze gushyiraho itandukaniye n'izindi ko dushobora kuba twagufasha gukorera amafaranga binyuze muri betting. Ugiye ukurikirana video zacu dukora buri munsi byagufasha kabisa kuko ahangaha ho twaciye impaka. Ku munsi w'ejo mwarabibonye mkabahaye ama equipe 5 kandi urabyibuka ntago njya nemereye amakipe yose yakoreye rimwe, ndababwira nti mu buri wese nagerageze yikoremo ekipe imwe cyangwa se ebyiri cyangwa se n'eshatu, ukorera agakombinezo kawe keza cyane kuko nk'agakipe katurishije ejo katumye ikipe zose zitabikora na agakipe kamwe ko muri Cyprus, ndakeka ni Apoel ni Liverpool yes yabuze kabisa, ariko urabona ko ejo byari neza cyane kabisa, amakipe ane muri 5 byagenze neza. So iki nicyo gihe rero cyo kugira ngo ujye udukurikira kabisa buri kanya maze ubundi twibanire 5 kuri 5. Hanyuma rero mezami, uyu munsi turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka 2025. uyu munsi tugiye guhera muri FA Cup kabisa. Match ya mbere iribuze kubihuza Sheffield United n'ikipe ya Cardiff City. Icyo wamenya kuri uyu mukino nuko aya makipe yombi akina mu ciciro cya kabiri cyo mu gihugu cy'Ubwongereza muri championnat yitwa Sky Bet Championship. Gusa mu mikino 5 iheruka Cardiff City ntabwo yigeze ibasha gutsinda umukino n'umwe kubera yuko iyi mikino yose yatsinzwe na Sheffield United. Cardiff kandi iramutse itsinze muri uru rugamba rw'uyu munsi kuri n'ubwa mbere yabitsinze ndiye kuri stade ya Sheffield United yitwa Balmoral kuva mu itariki 12 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka 2011. So prediction yacu kuri uyu mukino w'uyu munsi wa none ni ukuza kugura Sheffield United to win cyangwa se dore ni ukuvuga ngo ni Sheffield United gutsinda umukino cyangwa se kuba yawunganya abaye igitangaza. Turi kwihuta cyane. Everton iraza gukina na Peterborough United. Nta statistics zihari mu by'ukuri aya ma equipe yombi guhera kuva Peterborough yashingwa n'ubwa mbere agiye gukinira Goodison Park kabisa guhera mu 1934 ikipe yashingwa kabisa. So prediction yacu kuri uyu munsi ni ukuza kugura ko Everton iribuze gutsinda mu gice cya mbere kuko na resistance tubona na kano gakipe gakina muri League 1 kabisa mu cyiciro cya gatatu mu gihugu cy'Ubwongereza. Gusa nanone amaso yacu twiyose turaza kuba twayahanze Ashley Young na muhungu wewe witwa Taylor Young, barabuze kuba bahanganya kabisa, nubwo uyu musaza Ashley Young imyaka 38 akunda gukina muri Everton ndetse iminota myinshi arayibona, ariko uyu muhungu we muri kano gakipe amaze gukina iminota 30 yonyine muri ino season muri iyi kipe. Twihuta cyane. Indi match ni Fulham na Watford. Fulham bamaze gukina imikino 6 mu shampiyona y'Abongereza badatsindwa, n'ubwo banganyije 5 yose mu by'ukuri bakabasha kuba batsinda umwe muri iyo mikino 6. kandi icyo wamenya ntago Fulham yigeze ibasha gukipinga clean sheet kuko yakipinze clean sheet mu mukino umwe, n'indi mikino yose 5 isigaye babashije kuba binjizwa igitego. Icyo wamenya rero kuri prediction yacu y'uyu munsi no kuza kugura Fulham gutsinda uyu mukino. Reka tuzamuke twirukanka cyane tugere muri Super Cup ya Espagne. Mwaraye mubonye ibyo Barcelona yarayikoreye Athletic Bilbao kabisa, irese ibitego 2-0. Igitego cya Gavi cyo ku munota wa 17 n'igitego cya Rami Yemo cyo ku munota 52. Mu by'ukuri Barcelona ibasha gutera ikirenge ku mukino wa nyuma. Ese izahura na Real Madrid, tubasha kuba twabona El Clasico yindi muri uno mwaka y'wanira ibera muri Qatar kabisa. Reka tubitega amaso kuko Real Madrid nayo iraza kwakira agakipe kitwa Mallorca. Icyo wamenya kuri uyu mukino, bagiye gukina kuri stade yitwa King Abdallah Sports City iri mu mujyi wa Jeddah muri Saudi Arabia. Mu gihe intsinzi imwe ku ruhande rwa Mallorca, kunganya kumwe ndetse na win 3 n'intsinzi 3 za Real Madrid nizo resulta zo mu mikino 5 yabo iheruka.
uretse ko ibitego 10 byonyine nibyo byatsinzwe muri iyo mikino 5 iheruka, bisobanuye ko byibuze ibitego 2 byatsindwaga kuri buri mukino. Prediction yacu kuri uyu mukino rero no kuza kugora Real Madrid gutsinda umukino, tukashyiraho na over y'igitego 1.5. Twagiye twibukana cyane, reka tuzamuke muri shampiyona y'igihugu ya Saudi Arabia bayita Saudi Pro League. Al Nassr Al Qadr, aya ma ekipe yombi agiye gukina mu gihe na Al Nassr iri ku mwanya wa 4 mu gihe ariko iyi kipe yindi yo ikaba iri ku mwanya wa 14 ku rutonde rwa shampiyona. Iyi ni inshuro ya gatatu mu mateka yabo bagiye guhurira muri Saudi Pro League, ariko muri iyo mikino 2 iheruka ikipe ya Al Nassr yabashe kuba iyitsinda yose. Kandi wamenya ko imitego 8 byafashe gutsindwamo kuko match iheruka bari byari 3 kuri 2, indi match byari 3 ku busa. Ubwo ni ibitego 8 byatsinzwe muri iyi mikino 2, bivuze ngo ni impuza ndengo y'ibitego 4 byibuze kuri buri mukino. So prediction yacu kuri uyu mukino rero nuko waza kugura Al Nassr gutsinda umukino ariko plus over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Mezami, utundi tumatch dukeya twabanyuriramo wamenya nuko mu gihugu cya Turkiya hariyo igikombe cy'igihugu. Yes, ni igikombe cy'igihugu mu gihugu cya Turkiya. Ni igikombe cy'igihugu sisi cyo bakina mu matsinda ubundi. Gusa mbere yuko dukomeza ndakwibutsa kandi kuza kwibuka kutwandikira ukagira icyo utubazo gikeneye kugira icyo watubaza muri gifite aho gihuriye na betting. Yes, ni igikombe cy'igihugu rero muri Turkiya, ikipe yitwa Kasımpaşa iraza kuba yakira Fenerbahçe, maze ubundi nze kugusaba Fenerbahçe tuwene. Nyuma kandi kamace kariyo naka Erizuru Sport iribuze ko yakiriye Göztepe. Göztepe hano ndagusaba kugura over ya 1.5 goals muri uyu mukino. Ama mu gusoza kandi munami mu gihugu cya Egypt ikipe yitwa Zamalek iribuze kuba yakiriye Abu Khair Smad, naho ni muri Egypt Cup, ni mu gikombe cy'igihugu. Ndaza kugusaba kutigura Zamalek gutsinda uyu mukino. Mezami, naho ngaha nshoreje Shwadiruzu uyu munsi. Ndakwibutsa ko ugomba nawe kujya witoranyiriza ama ekipe yawe 2 cyangwa se 3 ugakora analize yawe mu by'ukuri kugira ngo ubashe kuba wahitamo. Ndabakunda cyane rero kuko namwe mwahisemo kudukunda. Reka dusubire muri video yo ku munsi w'ejo, uciye kuri no nimero wadusobanuza, watubaza ibya groupe ya VIP, maze ubundi tukajya tubana 5 kuri 5. Marine, ciao ciao.